yego uyu muri kubona ku mashusho ni perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya aho yahuriye mu nama i Beijing na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Nyuma y'iminsi perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ahakoreye uruzinduko. Putin rero nkuko mubibona yakiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ubwo yagiraga ku kibuga cy'indege cy'i Beijing ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ni rwo ruzinduko rwa mbere perezida Vladimir Putin akoreye mu mahanga muri uyu mwaka, rukaba urwa 25 rwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Muri rusange ibigaragaza ukuntu Ubushinwa bwahindutse ingenzi cyane ku Burusiya, bukaba bwararushijeho gushyirwa mu kato nyuma y'intambara bwashoje kuri Ukraine guhera muri 2022. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo cya mbere kigura ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane by'Uburusiya, ndetse kikaba n'inshuti ikomeye y'Uburusiya, nubwo Uburusiya bwafatiwe ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Putin kandi yongereye ku rutonde rurerure rw'abategetsi bamaze kwerekeza i Beijing mu Bushinwa muri aya mezi ya vuba, aho bashaka kurushaho gukorana n'Ubushinwa cyane nk'igihugu gikomeje kwihuta mu iterambere. Ni video rero igaragaza uno mugabo arimo yamaze kugera muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa. Benshi rero mu bategetsi by'umwihariko abo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bongeye kwibaza kuri no foto n'aya mashusho ya perezida Vladimir Putin na perezida Xi Jinping w'igihugu cy'Ubushinwa basuhuzanya bishimye, ubona ko mu by'ukuri bahuje urugwiro. Uko iminsi ikomeza kwicuma niko ibintu bigenda bisa nkaho bicayuka, twongera kubona duti igihugu cy'Ubushinwa birashoboka ko ibi bihugu byose gishobora kubisiga mu gutera imbere, binatuma ibihugu bikomeye nabyo biri kwiyegereza iki gihugu cy'Ubushinwa. Nk'abantu mwe rero munyemerere twihute twerekeze mu by'ukuri ku makuru arambuye agendanye n'uru ruzinduko rwa perezida Vladimir Putin mu gihugu cy'Ubushinwa. Twareberaga hamwe amashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Vladimir Putin ari mu Bushinwa, ndetse hari byinshi bivugwa ko byaba byamujyanyeyo. Ubu tuvugana perezida w'Ubushinwa mu byumweru bitageze no kuri 2 yakiriye abaperezida 2 b'ibihugu bikomeye cyane mu gihe hari intambara z'urudaca ku isi. N'Ubushinwa uyu munsi wa none byamaze gutangazwa ko bwagiranye mu biganiro bagiranye na perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ko Abashinwa bagomba gufasha Amerika kubuza Iran gutunga intwaro kirimbuzi 1. Kabiri, harimo ko bagomba gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufungura umuhora wa Hormuz. Intambwe ya mbere yatewe, twabonye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyongera gushimangira ko ibyo gutera Iran cyabaye kibihagaritse kubera ubusabe bwa bimwe mu bihugu bikomeye cyane. Ndanayikomozaho inama yabaye ku itariki ya 18 nibwo yabaye, ni inama yahurijwemo Israel itaranishimiye uyu mwanzuro kudatera igihugu cya Iran. Ni inama yari irimo igihugu cya Kuwait, inama yari irimo igihugu cya Qatar, inama yari irimo Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko batatera igihugu cya Iran kubera ko nibo ba mbere bahura n'ingaruka iyo Iran iramutse itewe hakoreshejwe imbaraga z'ibiturika. Ubushinwa rero hari ukuntu bubyihishe inyuma, hari n'ukuntu bafite imbaraga uyu munsi wa none Abashinwa. Ikaba ariyo mpamvu perezida Donald Trump mu cyumweru cyashize twamubonye i Beijing mu Bushinwa. Uyu munsi turimo turaganira kuri perezida Vladimir Putin uri kubarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Nawe ngira ngo murabona ko arishimye cyane, ari mu gihugu yifuzaga kwerekezamo. Bivuze ngo Ubushinwa uyu munsi wa none mu mitegekere y'isi, mu bukungu bw'isi bukenewe kandi n'ibihugu hafi ya byose. Ni perezida Vladimir Putin rero arimo arabarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru akomeje gucicikana nk'ubwo ngubwo igitangaza makuru ni New York Times cyanditse ko perezida Vladimir Putin ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cy'Ubushinwa mu rwego rwo kugira ngo habeho ubufatanye bwo kubyaza amahirwe umusaruro uri hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se amahirwe ibihugu byombi bifite yo kuba hari imitungo kamere
ivanwa muri bimwe mu bihugu bya Afurika ndetse banarushaho guteza imbere ubukungu hagati y'ibihugu byombi. So amakuru rero akavuga yuko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin kwerekeza kwe mu Bushinwa bifitanye isano nanone no kwigobotora ibihano Ubushinwa ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi byagiye bifatira Uburusiya kubera intambara Uburusiya buhanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Ku rundi ruhande kandi amakuru akavuga yuko mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa byaramuka bisenyeye umugozi umwe byaba bivuze ko bya bihano ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byafatiye donc Uburusiya ntacyo bikivuze, kuko habaho ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi kandi ubucuruzi bwabaho hagati y'ibihugu byombi bukaba bwahaza Abarusiya. Uyu munsi wa none Abarusiya bagiye kumara imyaka 4 barafatiwe ibihano. Hari ibihugu batemerewe gucuruzamo petrol, hari ibihugu batemerewe gucuruzamo product zabo nk'uko byari bimeze ahanini bitewe n'intambara bashoje ku gihugu cya Ukraine. Ubu rero ubu tuvugana Abarusiya barifuza ko Umushinwa yaba umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa kiriya gihugu cy'Ubushinwa. Abashinwa baba umufatanyabikorwa ukomeye cyane wacu. So urumva ko ni ibintu mu by'ukuri twavuga ko kugeza uyu munsi wa none bikomeje kugarukwaho. Perezida Vladimir Putin biteganyijwe ko ku itariki 22 nibwo ashobora kuva muri iki gihugu. Ubwo ni mu rukera rwo ku munsi w'ejo tariki 21 zishyira 22 nibwo uruzinduko rwe ruzarangira, aho byitezwe ko ibiganiro byanatangiye hagati ya na Xi Jinping bigomba kugera ku myanzuro ikomeye cyane. Ubwo turagumya dutegereze turebe ese aba perezida baraza kwanzura iki. Ariko kimwe mu bintu bigaragara nuko Uburusiya n'Ubushinwa byifuza gushyira hamwe bigasenyera umugozi umwe. Ibi kandi ni nabyo perezida Donald Trump w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaganiriyeho na mugenzi we w'igihugu. Donc ibihugu byombi by'Ubushinwa na Amerika byari byaganiriye. Urumva ko ni ibintu by'ukuri twavuga ko kugeza uyu munsi wa none bikomeye cyane. Ubwo rero kubitegereza tukarebera hamwe uko byose bikomeza kwitwara. N'Ubushinwa n'Uburusiya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bibiri by'ibihangange bikomeye birimo biraganira kuri dosiye yo gusenyera umugozi umwe.